Kubor ka Batisi TV. Lawan rasipi da ka umsingam beats aqua na molai moro hakajingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun ready go bathamai ka bas kem bat bidor. Can I have a book? Ya ka kot Poitri bala ai kerteng na Rympei Hynñiewtrep. Ya ka bala Thoh de kong Silbi Passah la Paidbah ha ka Poitri unai weng arajar arpau da u director jong arts and culture uba W nong sit ha ka jingalang belong seminar hall jong State Center Library Shillong. Ha ka ni ka kot Poitri ikong Silbi Passah la Thoh iki Poitri ki bai de ba ka khanatang jong ka menor. Kinong kran ka ni sngi kin thop ya I Dr. Streamlet Dakhar u Professor SS Majau u Principal Jongka St. Edmunds College u Dr. Sylvanus Lamare u Secretary Jongka KJWA u Basham Renja bat u Professor P. Ling Xiang. Kenal ba I kong ha ba I submit ya ka manuscript na I ombang show in pan ya ka financial assistance na ka Department of Art and Culture ti de oi na pet dem kong na ta suhapan ai ma phi hiru ya ka kerteng ti abang jurip abang pet na bishaw niya ki poems ki ba ki contents ki ba don hagani ka kot ngong kong na ma ba ki bun ki poem ki be dei ba ki khana korong ki khana pateng ki khana tang ti ai ka ba ni dei ka ban don ka link ka ban don ka chi dei ba kita ki poems ding le je ya ni de teng na Rympei Hynñiewtrep kat mga mungkin mau tiplala iklam atsyo or bi aya nga manuscript kidon aku santli ki poems hakatuka kon but namar ba ikong mitip ha ikong silbi de iway na ki long kini ibla pau ha kamtam e ha ki ba ya de bat kaching penne katun rai but habang ong tang ila tip hai kong Silbi kong inong Thoh jingruai bede but ki jingruai traditional songs, traditional music but new iru I kawai kaba ila ju no sinyang e kalong ba hakaliang jongka theater ti kum iway na di record barim jongka NZCC ru ila nila ya don bentalang hakabia lit shakini ki folk theater festival ti ko ina ki folk theater festival kaba ni lit kade sha Mizoram kaba ila pen iru ya ka drama kabe dei bat usim snir but e kani la pen iru St. Edmunds la pen integral St. Edmunds College ti hakani ka top poetry ila punrumru ya kata sapang usim snir ti karakom Thoh ka jong ikong ya kini poems kalong ba ito akado long sinra ba ki kentin ki ba ipunan kamru ki ba arakat gila na so Thoh im na punan kam ya ki poetry devices ki ba ipunan kam ya ki imagery le ki metaphors ki similes ipunan kam bet ka ikba ikwat ka to mo bi ya Thoh bet kumta ki ka chika Thoh jong kini ki poems kalong ka ba soto na than ma bang let's say ni yo sho ban puli kini ki khana pateng ki ba don ha history reason ba poetry du ni la ni chimot ti ka wei pe ka poem ka ba nga shukun ma mu na trai ge de hello ding ye tang ba kam ta ma ha ka title tang ba ka de ba jong ding ye ki kani ka poem lu kara hai ni shakitu ki thui prakhat ka ban nor ha ka ba ngirang kuli but yo so ki ba la document na ka oral literature ni tip ba ka I pret ni ong e ka so ngo he ka pret I pret I donia ka punta ka ba kom san ha be de bat kani ka poem uding ye nga beli ong punta ma ba I kong stress halor jong ita I pret kumno I chumot ya usum usukin maun kek yang ta ding ye khnang ba ukla unum yo sho
ban dia pendak dok biang ya ta ding ye ki pun ki ba I kong kong ong I chok mo ki long very simple ta ba in narrate ya story ha ta ka dol ba kan pesuthu be ya ki populi tinga ai ko le shi ko de I kong ba ila la ban mi pertai ya ni ko ba na ni ba ki populi ya ni ko ki ni o chen to shi bon but next camera ba kala dei u sinyang ko kra sha usuk thiar jom kale sho kasi ha ka ba ni kung ga chat riu menta ni na ya khi kho re ha do ka ta ban ne sa yela ka jom ka tin but ha bangi kran ya ka tin but kale sho la ka long ha ka no ka tna jom ka ru ha bangi no sinyang ka long hi u sinyang u ba kha na ta ka chat ngam sim yo I kan ni ka kot ngam sim post new ru pangan yo I ka Rympei kendit kong Silbi I ong na mentas ni bat Pyllait Paidbah ka bat ngawa itu Thoh I las lempa ya don ru kejingya tendu ka khak ha ke pun ki khep ki ten ki ba pher ki jingjia ban ngawa ong I ha betus ni ayu ngan keren ha ngam pat yo I tangi ka kot tangi ka semiu ju ka kot em yong keren ka to kan ni spang ka jing im jong kong Silbi kawai but let's say ka ba shon ha ka jing im ka chong ha ka long ngan bo shuwa de ki kentin khasi ku ni kadai ka beriu jong ki jing mut jing parhat a woman of ideas but kita di ideas ki jong I ru I belong noble I long I beriu ku kumita ilawan nagatam hikai school but nalu ka to por bay dang long inong hikai school hang tai ha khasi jaintia national school government school ngala Thoh ilalong sisla inong hikai ibakat inong hikai habiting a day but ikhana school kita a woman of ideas but kabanang talun kisnem nakaway ka pos ko ipan iyo I isap ki pong ki jong hakidur ki dar ki rupam ki bapher ki bau play try kan rat ula pen kuk pen pong hak long ren yin ki jong ngapen bau I ka jing smomu I kong Silbi hak ni ka tiang kay ka ba I imla ban tre ban ken ban pen idoni ka sap om tang kum inong hitai ismo thu ha ya ka psychology ki jong ki khanari hak kam hitai amde banga sipen he I lani ban ye ro kentiu spong ye kalong ka ngada lap ka ngada sel idan kasap hakaliam jong ka put katem karwai kasio khasi tenrai lala Karang kasap pong kaba play ulai. Idoni kasap ban hikai penang hagalian jom kasyat kakmen. Ijai jingshat ki bapher pe. Nadu ki khana rit hadu ki ba. Lakham hai. Pasan.
yoi kide kisah ha kacing im ke jom tong Silbi ai kacing kerpu kit bok kit wiang ni tong Silbi inang yo ya ka met ka ba koi ka ba shat ka ba Paidbah le ba jong si po ki ban saw inang la ya ka no yo snyang ben he jong pi ông tăng hạ cái thô cái ta cái bột cái tem cái loại cái xeo cái quê em rây hạ cái quê cái liang rồi đang xem liệt cái lên hay yên chỗ đi và đi ông cái đó như cái chim vật và mình nghĩ cái chim loại cái bát stream như cái đồ cái nursery rhymes cái bát đoán cam hà cùng cái trái bát rêu nó có phần ta cái khăn nát cái ni dah tu nak akan dilihat. Ayat penting bersih. Ayat yang kedua ayat kepiran. Nak kebentar jadi pengsil. Tapi nang lang ban no susu yang senyang jauh. Ban say susu yang kisah itu. iman ya kamat ka bai kong i ba kwa ka tu pau hang ne ga dei sapang ke jingan ti jong i ka bai yo i ka awat tan rei ngamla lam da kertiang di na ke jinga dei jong na ba i khatam kum ju kum ka kan hun jong ki nong sat ki nong tem ki nong rawai le sei na kini ki ba dang sa hadu menta ki nong put ki nong tem na ki nong sat ki nong rawai anut ban ong tak ba sai ka ngadei mangau berkham slam tam uban ya don rekat padi kong de ba burome phi nadu bangia kendu nin kong ngakan mau de urus nem arhajar ladang ngambakla de nadu usnem arhajar lai thu ye kong bat ke jinya ya de ti jongi ye kendu haji program bat ter kabangila ya puteng pat padi kong kadai ngakan mau nadu arhajar san hadu menta bat ladang bakla ye jikhen kalaya ke jinya itu bat pikong lakumba ar bhautli islam bat ke jinya trekam jongi ya tani ke jinya put ye tem kalalong kumba khasan snam kata nadu arhajar san hadu menta nilaya ya limba kirilum kiritam nila marpu ye kici ship kijing kriat
Pat ngile keduru pun kia bang imam melihat Thoh. Balarayo yang kapor ko cerong lasgo. Bangan keren jin sikita rei se kapor kan usang. Ngan pai men imat si kabenta ka bai kong ikwa kan pisgo. Kawai ka benta ka bai ikwa kan pisgo kata kadai. Kawat ngala persang dan keli bang yo i. Ya ka bai penieng. Ya kita ke bagi yo kiken jawat. Nagi benta ba per. Lada don ke jibakla ngakarpan ababan no Thoh. Namar hai por melingkot malasum bat layo. Ko manganyo imat gidon prateli. Kita diciyo burok jong ikong. Kawai kebening kong kadai house nam arhajar wai. Kata kabagiyo naga district awak. Ngakwa melihat Thoh. Syabaro kibat-kibat kibom tikro. Bakali kawan kabagiyo naga district. Tapi jing sekopurom manul bandong yang aru unong pentip ya kibom tip. Bakali kawan kabagiyo iyo naga district. Ila ai daga mensim barka donut barok sekibat don kam sisai kata ila ai subhai kata sekadwar jika merskur kata hagai cing ai ka berjarjar harai daga donut barok kata kadai kebelajian haus ngam arajari wei ikong ila nang kiu agar tabat hagai cing yo ila nang kiu agar awat naga district awat ila kiu bisa kata state awat kumpaka pawang ni kawai kadai hau arhajar san kabayo ila state awat pat kawai pat hau ni hiju snem arhajar san kadai ka NETV awat kali ru kadai hau benai April kaban Hynñiewtrep nangta ila nang kiu shu kata le boy setu ka national level kata kadai kumbai pawang ni kadai haus nam arajar riu kata yo ya kan national award kata kabai nek pediang negati jong unong snisar wakli tu jong dari India napo kan nombak jong dari India na podeli negati jong Presiden Abdul Kalam nek ikriya snam kata kadai ka snam arajar khatpra ila yo ya ko wei ka awat kata napo ni hu ka balaya sunrot lang bad ka samini mat ala hawa kani gane ada ar kare benai are jakat pra pat awis nem bedang cidap sia bara hajan kata awis nem are jakat khindai ila yo ya ko wei ka awat ka balaya ayang ni the Northeast India Education Youth Award kata ha ka Hynñiewtrep Desember arhajar khat kendai akan mau kapor kita mengamen cua kapor dalam sekretari juga gizi juga ni dan jibon pak kira orang pak kibejuan hati office pada kumus samlah untuk kapor kumus sekretari saya pada kamlung bejubu cepat ngaji yo bon pak kijing keren nak bon pak kira beri bad haba ki keren ke bentar ke badai sudah beri ngaju ong yaki dah boleh kita boleh kimlek boleh nak senyap boleh kuta penkong pengenai mu boleh tergerak ada kerpan tahu bagi kau kalau dah bitok terdekat di wedi kita tok bagi kun sama gitu ni kin shim bagi boleh kin besar lagi kenang bagi kena ini cepat kin klaim om tak hakamen kam tam hagi jeng berkat gitu sesimpat Kuat penpawi kong, pat anyilang borok. Baik kong, wala pering ki awal ki babon milayo kusna. Andre ilong kebreu, kalong kami kusna. Para Pyllait ini kong, pem jumi keli nani jumi. Habang ong mi keli kamun umdei ka kopok. Andre pem jumi keli, hawa iju Passah, ya ki jumi berkat jumi. Hawa Pyllait ini jumi. Baik borok hawa Pyllait ini jumi kong. Kendap selai sempok jadi anda kelami lagi jadi kau boleh kong sesimpat kau boleh nak sip yang sure lagi undang air semput ke sempok undang bungkup undang sok span ya ke
barok dan sembok siat seluruh empat naga benda kenang lak tak kerai hakan ni kepatai kenang kepatai benuan tinyo shibun jumpai jadi ada juga bagi kong Silbi Passah kali membagi program boke kebangi ju perlong ke college pat kumjuru nginur benomba dari kong Silbi Passah ibarara ya i jingsha kasih akarensan jongka saidia academy ru ba korba kadon kanika award bagi ai inong Thoh saidia academy hadir jongka award ke judon ke program pada koi ke senem nilayo ban khati kong Silbi Passah pat kata dari ke bala menpau ya ke compare ke bagi jui hangki abo dari di kawai ke benta ke bayi idang yang terai lam bagi kong Silbi Passah kadai but penkriang ya kadai ke bangi khot ke dance drama but kebala le halo jong sim sai snil kadai ke jing persiang ke bani kong ke bala le pokar san jong ka St. Edmunds College pada dia nang tai lara ka sepo Mizoram bagi kermen ba nagila ban le ya kini kan warapat ya kiwe kibenta ba compare kibai dai bekerja kerja konstitusi bade halo jong ni ke dance drama no senyang jong ki sia kerja penriu ban ngikit bok kerbian ba minang la ban ki syukmat hakini kijing persyam jong pi ban kentir ya kar perkhat perdai nela jongi ban penpriang ya ka obtan hari hari jongi andrai sia perthai barokoi tina menta kan dia kan keren halon menika pang bale ngakwa man penmi ya kani kathok Poitri na Rympei kikon Hynñiewtrep nani na Rympei Hynñiewtrep kalong hababon sen di jio keren ya kata kamenda ndai kena bon sen pada kikali ki okai kata kamenda dengan ya Thoh kan dia ba kano ka Poitri ka sanangkan ba ka jing menyasonan jongi habini ki kanata ba lada kata ka kanata kam dan ka jing Thoh ka ba ki kana kinyo ban puli kan susah kumtu takamot kam dan jing mantoi tinggal siam kan dia bat perkan ngau balik kat itu kikana dan kibadon nakari jomi sino menta nimju kam de iri yaki nama balik bon kikana kim tiap batang kijaka kidon tu tinggal kan maui mira di para jomi itu kana yang ni ba kita padat maidan siapang kikana tang kamenda tiang asal deh ban persmo ban mangi ki peteng mentang ngin kan mau punya kata nama khasi jogi sisa te ulang batang ulet selangka nalangka ulum upet ya kamariang ba komno kapsa yokon mendri usyem nang tu ban sei ikiso kipai kisim kido kilum kiwa ban monra sayin nda jamin nda balada bab nepti usalum pelun kikun kiksir saudong kalang Rympei kami Rympei jong kasi teu kasi jongi haman lakayin kidan kata Rympei bat hanta habaki shong kia saiding kia Thoh kana usneng ukraul ki khon giti kada long chisha kum kaskul kaban ai jing sneng ki man kasni kum no ban bam bandi kum no ban yai ban yang kum no ban im kum ubreu uba ubleu da sarong chisha botawi Tihaman kiyen kadang Rympei ya kajeng sutu jona ba kadang skol ba jong
kikun Hynñiewtrep. Dia habang apai pada dia tui merat kita ki padat medat cengi ki om. Ba menara kapor bekilit yo kilit kayi paten kikit kijingkin. Dah bakila poi ha iem basa namar benar ada dalam kata kayem basa kayem sambil bakim poi bandai tang sisni. Dihanta iem basa ki poi lut barok khoi uhoi ubar khnriam upna barok khoi ki khon Hynñiewtrep kia kendo lang hanta. Te habaki kendo hanta kia keren kia kana nakila de paham de di kisia ongkai wanra kana ayu hakani tajuk mentalile ikini ki jaka ki bagi dan ki kana tang kasar ka jongi kala pelong kum ki tourist spot kemot ki jaka wan jok kai jong ki beriu tila dah hakani tajuk mental ki noi kai kin yalam ni ki khana satu dakamot kin snow tenan banyu i ya kita ki jaka jong ka menna Nada pula kejing sukmen banyak hanya nak minta ke departmen asal culture kewe kolong kreatif kami kongsi ke departmen tinggi kamu nak lain di ke departmen art and culture ke kadon kijing semua bepe buat kewe kita kolong man kena pensa buat kentiu buat penyiar ya kaktian kasih bakar di lembaga di bakor Rympei Hynñiewtrep ni tu ya ikon Silbi Passah baik di we na di nombor priang ino penyiar ya kaktian kasih kabah apa kowe na jing temu jong ke jing terekam tadi pak mani baik nang koi nang kia inang nak mempelim juga di ya culture bejong inang laban nang penmi susu bun ki kot bat ban penyim tu ya ke pak